شارل لو قباب سيرة دبي أستاذ وانا نقافد أيه وانا نقافد تكفى شيكون نما سراتي كي تكونيني أكو منامي فرسنالي غرغر يادا في عملاني بفانس غرغري akkaataa haalli itti waa barsiisu gargariidha. Tokko jarjaree waa arrabsee waa lolee faa waa barsiisaa, tokko sagalee ol kaasee iyyee waa barsiisaa miira keessa seenee jiraami. Ati fakkeenya tasgabboostee waa barsiiftaa. Erga hir'inni sheekota kana bira jiraatanii beeyte ati inni agartee haala itti waa barsiisaniin nama beeku jedheetin hubadhaa. Erga haala itti agartee nama waa barsiisaniin itti agartee uummata kana wash godhanii suutan ilmii kana seensan erga beeyte kara waa'ee irrachaa kanarratti si barsiisuun agarree maaliif nu barsiisuu dhabdee yeroo hedduu ammoo xiyyeeffannoo kan kee sheekota kana karaa diinii keenyatti illee jiraami gaa xiqqoo asoo silaa walqeequu waanuma jiru wal kabajuu fi zanni walitti badanii agartee atii fi sheekonni keenya kun walitti hammeenyan mufiidhan deemuu kana isin mufii isin jidduu jiru haala kanaan isin jiraachuun kun akkamitti ilaalamaa kan jedhu sila agartee walii fayyitanii walumaan hawaasa barsiiftanii baay'ee tokko gaariidha kan jedhu. Thank you gaafii bareedduu na gaafatte obboleessa kiyya galatoo. Duraan dursee akka itti anatii waa'ee irreecharraa haasa'u barsiisuun agarree yoonii fi isaan iyyanii barsiisan maaliif ati hin barsiisin jette ani yoonii fi YouTube kiyya jala leeytanii harkatta. Irreechi maali jedhee durarraa lafaa kaasee ibsee nutoo maal godhuu qabnaa haala bareedan hin barsiise. Garuu namootan gari itti maal jaanii uummatatti himan Hamzaa Shee Jaabir Kaafiraa jala dhaqinaa jala dheeytanii waan saan laalinaa maarreen laalinaa akkanan ta'inaa jaanii anaa fi uummata jidduu dhaabbatan. Yeroo hunda dhageeffadhaa waliin isiniim ani yeroo hunda ummata khiyyaan fada ummanni khiyyanaa qaaliidha waa hundarra naafi ummata khiyya jidduu dhaabbataniiti akka ummanni khiyya waaniin an isaanitti himan fudhanne godhan maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti dubbateetiti arrabni kabadaate akka muslimniin kijibne مسلمني زناني قدا نهاتا نجيسا ولكن لا يكذب إنك جبوجي الرأي لقدا ورّي مقام أمدي في فاطمة في ماري بافتي دي مهون دي ساني every single day يوني في قوية خيستي نبقى جبان خجب نجرات دندان نبقى جبا يوم خجب نجرات دندان خجبا نبتك مالف أما سجالة رفاني أتي أستاود جروخانا ديك على سنجان غافو ما ديتي في بانك والفودا نمبيخان tika ala sinjal sigare ati asjala tahu jiru kan ati TV abang ini kada wal fudani sidaran garu tika ala jani ji si khanan tika lumma ilma ada kana gore jani si khanan ati takka ada tekas guru miti tu ya dembe itu wanni isan barsi sambara ko wala mafi di dam kaisa directly de mati Hamzaa Shee Jaabir arrabsa follow hingodina marre hingodina gafa isan janan ani $500,000 in dabre oguma sanite $500,000 isan gaqqabaa olani isan gadin qabamu sigare ani fittina so male akkamma garte Elias akkai babata khayate khanati kana khaynu fadani babata khayate بريدي شيخ تاتي ما خنا ميت يديرو خيان همزة دا فلو راستا قرد ديتين ديما فلو إمامة خايد ديتين ديما فلو كنتا خايد ديتين ديما ودي قال أنا my own way إنك بخراقي خليني نتبرسي سونك بخراقي خنا أبتشي جالة تنا جالة ديمي براتا أبتشي جالة نمو نجالة نيافايتشو أو غافني نوتي والتانو مالي فولنتاني جتة وبلي سخي غافني نوتي والتانو أمتا خينيا وجي غافا قرتي wanto wana da addati ummata kana sodaachisuu dhiisanidha arraa addunyaa boruu akhiraa fa waan joo keessa fidan siigale akka namni rabbi irraa akhiraa sodaatu akhiraa hoggaa jaan amma onnente bum 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 seeti qabrii hoggaa jaan onnente bum 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 qabrii keessa jawwee dhufa bum 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 arrabni irra jiidhaa boruu goggaga siigale qabrii tee kophaa gasseenta eenyus wajji gasseene namni feetes wajji gadiin seenu qabrii keessa siigale tanaaf ani yaanni ni nani qabu fi yaanni isaan qaban automatically yaada different adda addaati
سيغري أنا ربي توكتشافي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سالتنا من خبجانتي نما هند دور نبي محمد صلى الله عليه وسلم خبجانتي وهند دور ربي علاماتي في سبحانه وتعالى سيغري حالا خنا أنا مو خبجانا نكمل خبجا منفر سلا قرتي مكا خبجاتين مكا ماريتين مكا ماريتي واليا منجراتي خانيتي تيغرتي مني غرغدان مكا بافتا توري سيغري اما نما غري غري يو اتي شيخ الراديفتي يو مكان سا ادم جتيو يامتي يوسف يوتي يوسف جتيو يامتي خن مارا غبتو جراو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عمر جاني واليمني بر يوم شيخ عمر والانجان علي بن ابي طالب حمزه بن عبد المطلب سعد بن ابي وقاص سلمان الفارسي مكا سانيتيا واليمن مكا خجبا مكا غدا خيساني مال فدتني الدنيا تنرتي على كل حال امه خينيا وانا سنين بين هدو تجرا وانا سنين بين هدو تجرا اماني خطابه وتن موت نور امي خطابه وتن نتبر النخيسه خطاب خنا خيسا يوني في اتلافاقاتي خطاب بخاري خيسا حديث دي فجرا مر جرا يوتي حديثني كنا كون انتو يوتي خافرتي سنجان خافرتي اكوان قل في جنة إسان اركاكا بني سيغالي اكوان قل في جنة إسان اركاكا بني تنافو انا في إسان خرا أدى الجراجة أن خرانك يا خرا الله في نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانك يا مو مكان مسلم جام مكان مسلم جام مكان ربي ناباس قرآن خيستي أنا سني في سلفي في شيعة في خوارج في حبشي في مر إسام بافتن كان هند يرو ديرا دوران قد فدر بيديرو أستاذ كي يقول دومي تعرف الدبي قادو بتا أمنتي واقفتها الله برابو يسنت قالته فات واو وان بريدان هذا شفت أمنتين أورومودا يرو ديرا دورو أورومون قوتو في سومالي نو واقفتو لترتي رب سبحانه وتعالى سورة الغافر آية تربات من سدي تفاقي ستك نجا ولقد أرسلنا رسلنا من قبل ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك غري ورسيهم نجرا ورمون تسيني من نجرا ناكبر خطابة خرر ونينو في دجا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا سورة النحل آية صدمي في لما فاقي ستي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أمة هند خيست رسول إرجني ألسنا من الأمم نتي أمة الرايمتي في كل أمة هند خيست رسول إرجني جاء أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ربي توكيتش الله جبرا طاغوت الرافقات داخل جو إلا يو تاتملي بلسان قومه أفان أمة ساتي namoota hedduun amma gaafiilee kan gaafatan online kana gubbatti yoo garte hay nabiyyiin garte China afaan hin jiru nabiyyiin Afrika afaan hin jiru nabiyyiin garte Hindi afaan hin jiru nabiyyiin garte Russia afaan hin jiru si ummata kunis rabbi subhanahu wa ta'ala ayata kanan di surat ibrahim ayata farfarati wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum akkawan isanitti ergameef san adda baasu إذا أسكيستي أرمونو والنسين أركاقبت مالي وجه الفكادة مال جربين غري ورسلت أوديسين جرا غري خانين أوديسين خانوتين أوديسين جرا خانسان أوديسين سنكي ساهي أرمون غرتي أمانتيني سيسان الرادفو خان نتيوبن ومنهم من لم نقص عليك يا ربي إسان كان الرا ورنوتي ستين هميني تجراجي warra nuti sittiin himiniitu jira ende warri san eenyu faadha oromoon amantiin isii maali
wanni isin itti wanni jettu tokkicha maqaa dhibbaa Oromoo waaqeffataadha akkana jettu takka handa geenye jara keenyis mena hima tokkicha maqaa dhibbaa khalamantaane kan dhalle kan dhalanne kan duune kan dulloomne jetti moon jettu Oromoon jecha kana ni jetti malee bartantii dhibbaa dhibbachi jette garuu kitaaba qabani ree kitaaba nabiyyoota amantaa jedha akka amantaa musliimat haya jaalallo bara ayanni quraanaa kaninan siifide kun garii warra nuti sitti hin himinii je kitaaba kana keessatti warran dhufini jira nuti kamii hubanna duba isiin amantiin tun samirraa dhufu maaliin hubanna naa dhageeffadhu gaachal jee wanni nuti hubannuun tokkicha maqaa dhibbaa kan dhalanne kan dhalle kan duune kan dulloomne amantiin nabi Muhammad maal jetti sallallahu alaihi wasallam gabaabumatti amantiin nabi Muhammad rabbiin qul huwa Allahu ahad sigale الله الصمد لم يلد ولم يولد أكما أورمون جد سيغري جاي ربي انتوكو خندلني خندلچني خنگرتي هندوني خندلومني خنيركنون نمني هندي إساك أبو جتشو حديث أغرتي توكي چمكا دبا جو خنرتي كچلو تلغي فرد وانا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما ربي مكاسا قلتمي سقل كبا 100 إلا واحدة توكي جوغار رامبي في ندبتها توكي جمكا دبا وقايتو أمانتين إسلاماتي سكا ربي مكا دبا كبو همان جرتو حديثاني سيما جرا وان كان إسلام ما تو تيمي واقعي فتت تلوفه kabaddu takaji nabi Muhammad rabbi maqasa galtami sagal qabato kicha maqasa nugga Allah rambisan dibba walitti taajechu kabaddu takaji islamni tinimne waaqefatati jecha kana talamadati oromo mal jetti harka hannabare maltu soswa jetti jara keenya me jecha kana tiguta harka hannabare dolus uchu ajiran thank you amantin islama to nama wa hate mal goda yetti bijun ko to yetti la maji kabad I have a question for you Hamza gati sikaban gati bere let me finish okay kabadu to ke chamaka de ba khandullo ne khandala ne gaja an hadith nabi Muhammad hadith garte rawahu al-bukhari khaysati khan galme fameji akata ati amantin sami dufte wali galto Oromoon waaqeffataa khatti amanu ilmi namaa kun horaa fi hortirraa dhufee jira hawaa fi aadam jechuudha achirraahi wal dhalee hoddommaatee amantiin islaamaatis وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء جاء هوا في آدم الرأي إسيني خنا هدو ميسيجا ناقبض سيغلي وان فكيني أفهم amantii islaamaa keessatti ida gartee ida soomana irratti ummanni arafa irratti bee rabbiin kadhatu ni kadhatamu kadhatu jara keenya arafa irra bee namni ni kadhatan thank you aya muslimni ida meeqa qaba ida lama qabadda muslimni ida lama qaba inni tokko kan khadaati inni tokko kan galata galfannaati waaqeeffata birattis inni tokko kan khadaati irreecha tullu ja'anin khanis irreecha malkaa ja'anin irreechatti galata galfatan khanis irreechatti rabbi khadatani tullu irratti bahani walid dhufe ma walid tundufne qaban waahid indufne digdaaf garaadhaatti of jalan lo tole aye tole no inni o bedo agaba to garunu be wali la mirga gabda ustaz oromon naman nama jese
horii meeqa kafalchiifti? Oromoon nama ajjeese horii meeqa kafalchiifti? Tijara Jazma Hamza naafitu eeggadha jedhuun sanii naafitu wal eegasii gaarii keessatti Oromoon nama ajjeese horii meeqa kafalchiifti? Horii dhibba. Horii dhibba kafalchiifti obboleessoo. Amantiin Islaamaa too meeqa kafalchiifti? Horii dhibba. Nuufi maashin. Horii dhibba. Kana eenyutu hime Oromotti? Eenyutu hime? Amma gaa'ana atiitu hime naan jaakaa deema. Amma tadeeraa dura deemtanii si hime naan jaakaa. Waaqa ganamaati, waaqa isin faarfattu waaqa ganamaati. Thank you. Tanaafuu amantii samii buute tahuu amantii Islaamaatii wajjin harka 99.9 wal fakkaatti. Oromoon keessummaa kabajuutti nama ajajji. Walii galee Islaamni hoo man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfa jaa. Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amanu keessummaa isaa kabajuu jaa. Walii galee wantoowwan yooniin arra guutuun hin lakkaawa jee yeroon isinirraa fixa jara kee. Ustaad akkas taanaan ammaatti approve gootee jirtaati. Ammayyuu taayimii nurraa fixe ka dhugaa rabbi. jaalaloo gaafii Okay, taayimii yoon isinirraa fixanii. Kitaabni Rabbii haram sirra godhee jira. Aan hin dhaqu guyyaa biraan nu godha. Nan laallatu, kalees nan laallatu, arraas nan laallatu. What is the purpose of wanni kun maaliif dhufee dura qoradha? Maal nu godha? Mee tokkummaa maal nu fide? Namni achirra dhumuu malee. Warri achi dhaqee achi dhume akkamtaa guyyaa qiyaamaa jira keenya. Mee hajjiin taane ka waggaa keessaa walitti qabamu. Ay, amanti jaran ani sindisa jaran. Saniif ammiira galtanii. Saniif maatitti kitaaba qabna. Kanumaan jechuu jira jara keenya. Jara keenya seera rabbi jala abboomi rabbi. Seera gartee TikTokiitu maal jettanii community guidelines kana jala deemu jirtan. Seera rabbi Qur'aanaa fi hadiisaan alatti deemte hin hongoyta malee bilisummaan fitu. Tokkummaalee nuuf hin fidu jara keenya. Yoo rabbi tokkummaa nuuf fide malee abadan. Rabbi tokkummaa nama kana qabsoo nama kana malee qabsoo karaa itti argatanii irracha keessa nu dhufu hayyee iyyina jara keenya waggaa guutuu ayyaana kanarra argamna guyyaan kun guyyaa waa qalani horii qalamuu jira waan achirra jaamuu jira mareeho waan gaggeeffamuu jira sirna kan waan kana dura deemuu jira loogoo qaban deemaa dhaabbata qabani jara keenya laala ifin rakkina andeen gaddaan ayyaana irrachaa kana OMN nu fide malee hin beeku dhaladhee hin beeku takkaan argina wallahi dhugaan isinima Oromoodhaan harargee keessa takka argeen beeku Garte so waan amantii nama ayyaana amantii isaaniiti akkuma nuti islaamni ayyaana iidaa qabnuti ayyaana waaqeffataati kasaaniiti guyyaa laggabuwan eega waan kana godhaniin boodatti deemanii bakka sana dhaqanii waaqaaf galata galchan waanni waaqaaf galata galchan rabbiirraa waa barbaadan amantiidhaan tanumaan isin jedha ifa maana gon natta artanama garte oromummaa jira oromummaa isinaaf hin kennine Oromoodhaan Oromooteen daladde Oromooteen doo Oromooteen kaafama islaamummaa rabbiin naa kanne irra duuqi ya rabbiitu beeka jiran Sanif ada fi amanti adda baafadha jira keenya. Waan kun akka isin naarsin anta nama absolute. Dhiifama tartiibaan haasofne jechuuf adeeti gara keenya. Laal dhugaa rabbii wanni dachii tana balleeyse wallaalaadha. Wallaalaatu dachii tana balleeyse jara keenya. Amantummaan hundinuu iyyensaan hin taatu. Lolaan hin taatu beekumsaan hin taati. Amantii wanni jedhamu kun maal jechuun? Amantiidha jechuun lafa pilaaneetii nuti jirru kanarratti amantii sadi gurguddoo beekamtuutu jira. Islaama, Kiristaana, Yahudaa. Amantiileen tun hundinuu bu'uura bakka irraa dhufte qabdi. Qacallu gurra banaa dhageeffadhaa. Amantii dhoggaan. Amantiin Islaamaa Muhammad irraa dhufte sallallahu alaihi wasallam. Amantiin jarri irra Kiristaana jee qabatee akka malee faame tunis Isa ibn Maryam alayhi salam isarraa dhufte. Amantiin Yahudaa ta'u ummanni akka malee deemaa jiruun kunis Muusaa irraa dhufte alayhi salam. Akkasumatti kitaabban gurguddaa badbaqchiitaa akka gartee ummanni hinduudhaa itti amanu kana kitaabban isallee mention godhan hedduutu jira. Garuu immoo amantiin nuti beeynu
amantii gurguddoo sadeeniin je amantii gurguddoo sadeen amantii samii dhufte jennee nuti itti amannu tana. Okay. Namootan gari kan gartee waaqeffattummaan amantiidha jedhutu jira. Amantiileen amma gartee samiin dhufin hedduu warra akka buudiziimaa, warra akka gartee hinduu keessa warra krishnatti amanuu jira, warra gartee rabbiin isaanii hantuutaa jira, warra gartee rabbiin isaanii loonii jira. Indiyaa tana keessa waa hedduutu jira. Akkasumatti lafa gartee chaayinaa keessa warra gartee sanamatti amanuu jira, waa hedduutti amanuu jira. Ummanni kun bu'uura bakka irra dhaabbatee waa godhuu jira. Yoomirraa jalqabameetiti waaqeffattummaan amantiidha jechuun eegalamte. Yoomirraa jalqabameeti. Amantiidha waa ja'ani. Waaqeffattummaa tana yeroo dheeraa dura ummata Oromoo qofaa miti kan qabaachuu ture jara keenya. Ummata Somaaleetiis itti dabalii waaqeffataa waliin jedhamuu turan. Amantiin ummanni waaqeffataa qabaachuu ture waaqeffataan qaba Somaaleen waaqeffataadha waan kana yoomirraa jalqabdeeti amantiidha jechuu eegalte. Irra guddaan keenya akka waan hoddaa duwwaa tokkotti without knowledge asirraa iyyan jaani calm down adeero amantii teetu dura suuta gajja'ii baradhu islaamaa ati'ee ka quraanuma isaatuu qara'ee fixin hedduu jira. Ummata quraana qara'ee hin fixin kaasirratti ol bahee xurjee namarratti haasa'u 100 jira. Kan gartee sheekha caalaa Rabbi caalaa sheekha gabbaru hedduutu jira. Zaahir walitti himna. Amantiidha jenne hayyee irreechi amantiidha. Okay. Nabi Muhammad irra isin waa himuu beeytanii warri amantii himu. Boo namni Nabi Muhammad irra himuu beeku ni jira dubbadhaa hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufanii gaafatan waan akkanaa kana. Maaliif seenaa if duubachi deebi'een dubbifne ummanni kun maaliif gartee maa kolkolee ta'a namni kun maa seenaan dubbifne maa amantiin baranne gattaa'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufaniiti yaa Nabi Muhammad yaaniin. Guyyaa tokko kottu Rabbii keenya 360 nu wajji gabbari nu wajji in gabbarini nu wajji maa huu dhaabbadhu guyyaa tokko immoo nuti illee gartee masgiida keessi wajji dheenaa jeen Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanatti buuse. قل يا أيها الكافرون جئين يا أمتوان ربي ديدي لا أعبد ما تعبدون واني سنقبر تنانين قبروا ولا أنتم عابدون ما أعبد واني ننقبر يسري سنقبرتن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين دين خيانة فاتو دين خيسا نسان إسري فاتو ومن قريشي دا يرو ربي دبس ديني في جهاتا من نساني قبراني تجرى يرو أدى سيغالي مكة دكاني يرو غالا كالاني جرى نبي محمد لفاقه دقنا شركي دا أكنا قرنا أكنا تايلا إن جنة كس اتديسي أمانتي ساني تيمي اتديسي أفان الراقبات mee isaaniitu dhiira ana wajji ol haadi seenanii haasawani dhiira isaaniitu dhiiran je na wajji ol seenanii haasawani iyyuu miti amantiin ba'iyyeedhaa miti kana maka ceelchan balallabeedhaa miti kana maka ceelchan amantiin akkaataatti himamtu jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa itti ummata waa yaamu ibseetu jira. Ud'u ila sabiili rabbika bilhikma. Hoggaa karaa rabbii keetiin nama yaamtu hayyummaadhaan nama yaame balallabee miti adeeroo kiyya. Ba'iyyee miti. Ud'u ila sabiili rabbika bilhikma. Hayyummaadhaan wal maw'izati lhasana gorsa gaggaariidhaan
أبو إستايلا بفرشو دوغي دفتين يجينا ديرو خي أمتا خنا رقبنا ويساي بأمانتين أباهيمو في أكتهيمو قبدي سيغالي نمني أمانتي هاسو إينيو تهو قبا أكمتي أمتا خنا تهيمو قبا حالا خمين دبتشو قبا وان جاو قدا تكاتو أفي قدا وان نزابم ندوغان سنتيما سيغالي نبي محمد هاي ميرا بدا نبي موسى رئيس آرتني نبي موسى نقاري مرمى جلتي وانا ما قديسة سيغالي بوكسي نبي موسى آرتني صلى الله عليه وسلم هارون لك أبناو دايسي فرعون قرتي أنا ربكم الأعلى جي اذهبا إلى فرعون إنه طغى إني جلت الجرى مال جين فقول له قولا لينا جتشل اللافا جتش صوفتي جاءني جتشل اللافا جتش صوفتي نما أنا ربي في إنجيم بردك أجاء نمني من فرعون أنا كخبري كم داون أديرو كبناوي أكسيمتي أكاتاتي أمتاتي من الجرى ظاهر والتيمنا وكيفتان barakuda sagal duwa sadi dura amanti wanni ja'amu ture hinjiru seenaa dubbisi deeme ummanni galata galchuuf dhaquu ture qacaarlo barreeffadhu qalama daabaatiin abbaayi ummanni yeroo lama qaba yeroo lamaan san maali amma arsadiin eenyu yoo itti gaafatten beekan seenaa keessatti walii galee eenyu arsadii yoo ittan namni isin arsadii jettaniin kun akka soomana islaamni soomanu guyyaa saddeet soomane quba qabdanii kana hin beektan jechuudha sii galee soomana ammanaa fi ati soomannu kana guyyaa saddeet akka inni rabbii tokkichaaf soomane beektanii hin beektan. Ustaad Arsadin sunuu maal isa? Maqaa namaati. Tole. Thank you. Duba gartee bara kudha sagal duwwaa sadii dura ummanni nagayaani gartee taraa lama takka rabbi kadhatu baha takka immoo galata galfachuu baha. Mee gabaabamutti osoo isinitti hin dheereessine waa yeroo dhiyoo dura biyya teenya keessa ture isin yaa'imu yeroo dhiyoo gabaabduu dura ummanni muka jalatti beeti rooba rabbi kadhachuu ture. Suumoo affeelanii wal yaamanii dhiifama wal gaafatanii rooba rabbi kadhachuu turan. Wallaahi kunuuni kijibaanaan ja'anii osoo ummanni san muka san jalaan kaane rabbi rooba buusuu ture. Shayxaanaan roobee faanaan ja'anii gaa dhufanimma. Shayxaani rooba. Jinni roobee faanaan ja'anii jinni rooba roobdi. Mukaan roobee faanaan ja'anii mukni rooba. Waa xiqqisho duraan isiniin jee guyyaalee waa xiqqo dura ummanni Oromoodhaa keessaa lafa Harargee keessatti gabbahanii suumoo affeelanii namni garaa keessaa walii qulqullaawee osoo isaan muka san jalaan galle roobni roobuu tureef. Ustaad wanni sun maganee halloo yaa Hafiz yaa Salaamii bar. Maganee halloo yaa Hafiz yaa Salaam jechuun maal jechuudha beektaa? Alloo jechuudha Allaha baanan abbaa kiyya. Allahaan mataa damii miti akka ummata kanaatii miti Allahaan si galee keessa garaa keetii waan ati niyyatte si beeka. Walii galee duba ummata san akkam ja'aniititi dhufanii isaan dhorgan shirki jirtan maarre jirtan akkana jirtan ja'anii ummata san dhorgan. Eega wanni san dhorkamte boodaahi ummanni keenya abaariitu biyyatti bu'ee koottaa Booranaaf waa guuraa. Abaariitu biyyatti bu'ee koottaa Maarreef waa guuraa. Abaariitu gaafa dur gaafa abaar bu'ee ummanni keenya aadarraa wanni qabu waliin bahee rooba kadhachuudha rabbii isaanii. Warri gartee kitaaba 2 fi 3 barate kun addunyaa keessa fiiganii abaaroomaa ummata keenya keessa naqan. Gama sheekam saasirratti qoosinaa qabu amma waan kana addaan nu baasaa gaa jechuun irree jechuuni. Dhaabbu ittiin deemaa jira dhaabbu. Ittiin deemaa jira. Gara nullee gabaabsaadha yeroo dheeraas turre ustaaza ulfaadha. Mee hafituudhaan wal qabsiisee wanninin ammaan kanaa wajji wal qabsiisee fi ummanni san rabbi kadhaaf bahan. Rabbi isaanii amantii keessallee beeku baatan yaa rabbi nuti dhiifama walii goone garaa walii qulqullooyne irra nuu kutii ja'aniititi
ربي ساني خدت ربي نقص مرو برو بوتره وان كان لا الدعوة دجتون الهدم والبناء جان ديغني واجارودا ديغني دي سوق فاميدي أمتا تقو قادي ديوان تكبكبوسيف وانا تبكبوفتوف مالي أمان يودران واني دان أكبران ربي خدتشوت يودران مغاني هلو جتشوتره هلو جتشون غانم نمبيخو مالي الله جتشوره خساتو خون جتشافان سومالي جلافو دمي اللو جانا مغرتي سومالين الله جن جاني اللو جاني تي واني جان تناف بكسا وابوسا ديمو دا برا كودا سغل دواسا دي دورا وانتنا تطوري جتشو وانو ممم من نخيني قدو تريتنا دوبو eega gartee irreechi amantiidha jedhanii lallaban irreechi amantiidha jedhanii eega lallaban abbichitti amanutti haa amanu abbichi dhaqulleen haa dhaqu ati dirqama namarraa hin qabdu wanni sirra jiru akkuma